Africa United inamandla lengoma le ikunumber 11 ma trendings. Asibekelo ngithi lengoma siyantuli noKhuba izoyiginqa phansi ingoma kodwa lutho nje kuna nokuthi kubuya njalo lengoma sivile yahlala kunumber 18 Africa United lokumi lapha kunumber 11 inamandla lengoma le bafowethu so realize one day ukuthi ingoma le inamandla yabo. Ingoma ekasiyantuli ethi impilo yami ingoma yona kaKhuzani. uKhuzani uceliwe ukuthi ebe khona engomeni wavuma uKhuzani wayestudio wafika warecorda iphathi yakhe bayihlanganisa ingoma lapha kwiNkabi Records ingoma yaphuma hey sekukuningi bakithi sekuchazwa for the last 5 days hayi sekuchazwe kaningi ngaleso sikhathi ayikho into ethize uKhuzani akayenza kuyachaziswa ninge ngiyibuze ukuthi kahle ubani uthanda uKhuzani abalandeli baKhuzani oyingaphesheya lapha namhletsheni cause hey bakithi ayikho into kakhulu ngalomuntu ingoma yalapha kwiNkabi Records kasiyantuli bayaxhasa laba abathanda uKhuzani ukuthi ingoma yenze kahle kuphela sekunemibuzo sekuveza lokhu ingoma wayiphuma kwashe wacima kumanje nje le ngoma le eqhathaniswa na Africa United ikunumber 12 yaphuma nge-28 May le kasiyantuli featuring uKhuzani iphuma izolo nge-12 May so nje I don't understand ukuthi lento ihlana kanjani lezi ngoma azikho ande ukuthi umuntu ukhiphe album or EP kumaskandi ama project aseceleni because kumele bekunderstand about ama project angafani are different so asazi bafowethu ukuthi kuzokubeni yazama ukuhlekisa amahlana nani asinankinga thina ingoma siyayibona ukuthi izosho number 1 ayisafiki number 1 bayisho lobona abantu omasona ukuthi izofika number 1 bengaphuzwanga umuntu abantu angazi batatazeliswa yini manginoKhuzani tatazela wonke umuntu TikTok bayatatazela Facebook angazi mina uKhuzani kade nimsabana kangaka but the way enemsaba ngakhona even iqhawela khona elangale limsaba indlela uKhuzani kodwa ke akunalutho ingoma ni enjoy ilapha ku number 18 kuma trending ngeze kuyibone isishintshile mawubona le video le ngoma.